Tanya ikanti mala nous font la vifia. Aya nya Hadomebenɔnɔ Subɔsubɔ kple Dɔsrɔsrɔ enuameto. Hadomebenɔnɔ Dɔsrɔsrɔ kple Subɔsubɔ. Nukata mi le tanya ameto fofumu. Subɔsubɔ hia le amegbetɔ ƒe agbe me. Ami le nye kristotɔwo. Ami le nye trɔsubɔlawo. Ami le nye islamitɔwo. Leke kia made la ehiene subɔsubɔ, ehiene Hadomebenɔnɔ, ehiene Dɔsrɔsrɔ. Kake gbenu katara mi ale ŋkule ye ŋti la o. Hafi amede nanɔ agbe eye nuwo nata dze dzi nea. Ale be wòanye amede yi ke anye Hadomebenɔnɔ nyuie nanɔ si. Ale be wòanye ame yi ke Subɔsubɔ ƒe nu na adze ŋu be wòtsoɖokui ade subɔsubɔ nyuitɔ yi ke ade dzi me. Hafi anyinɔnɔ na dze dzi na mie le etsɔ me, le dɔwɔna me, be nuwo na susia. Ale be wòanye ame ɖe yi ke ate ŋu awɔ dɔ aɖe kple yiƒe asi. Eye le Biblia me tɔtɔŋtɔa, Dɔsrɔsrɔ nye nu yi ke ne dzɔ dzi ne Mawu. Eye Mawu ŋutɔ hã asinudɔwɔlae wònye. Meɖe gblɔ be asinudɔ ka Mawu wɔ. Sinudɔ katã kpɔ mi le anyigba ye dzi. Nu yiwo katã ƒo xlã mi. Ibi amegbetɔ tɔtɔŋtɔe mi nye hã, mi nye asinudɔwɔwɔ ne Mawu, the craft. Alabe egbe amewo le ze me ma. Mo asiwo tsɔ le memea. Amewo le statue kple tɔwɔ ma. Mo asiwo tsɔ le wɔmea. Amewo le atikpa ma. Onye ƒe asia. Amewo le gliɖo ma. Onye ƒe asia. Yehowa dziƒovi ŋutɔ yi ke subɔ mi le anya asinudɔwɔwɔ. Biblia be Mawu tsɔ anyigã eye wòme ame. Vovodoto yi ke ne le Mawu ƒe amememe kple míame yiwo le agbebie mi srɔ̃ abe asinudɔwɔwɔ koe be Mawu ƒe ŋusẽ la tena be agbegbɔgbɔ geɖe ekpe tatama ne wòmeme. Ya míezu luvɔ gbagbe. Ta asinudɔwɔwɔ ƒe tsoƒe nye tami yi ke Mawu me amegbetɔ kple gbemelawo. Gbemelawo kpɔ mi le katã anyigã yi Mawu tsɔ me wo. Nenema Biblia gblɔe nye ma. Ehie be amegbetɔ na srɔ̃ dɔ. Eye ne be srɔ̃ dɔ le asinudɔ vɔ la akpe ɖe ŋutiwo be wò hã agbe na dze dzi nɔ. Mawu asinudɔwɔla wònye. Eta wògblɔ ne Noa be ne kpa aɖakaʋuɔ la, Mawu ŋutɔ tsɔ measurement ene. Mawu ŋutɔ efie be didime ne wɔe ale, lolome ne wɔe ale. Abe ne nye be wòwɔ mawo katã vɔ la, ema adze dzi ne ye. Míegblɔ me le Ewenyigba TV ƒe wɔna yewo me ku ɖe Subɔsubɔ Hadomebenɔnɔ kple Dɔsrɔsrɔ ŋutia. Míaxlẽ nya ɖe le Kronika ƒe agbalẽ gbãtɔ, tabla vevɔ kpukpui 15. Ebe dɔwɔlawo le asiwo kpamkpam, kpefulawo, gridolawo kple atikpalawo kpakple aɖaŋuwɔlawo vovovowo, sika kple klosalo, akɔbli kple gayibɔ mele xexlẽme o. Eya ta tso ɖe dɔ la ŋu eye Yehowa anɔ kpli wò. Biblia ma le gbɔgblɔm be atikpalawo, gliɖolawo wonetso le dɔ la ŋu ne Yehowa anɔ anyi kpli wo. Egbe nenye be yeayi ŋgɔ eye agbe na dze dzi ne ya. Yi ƒe Hadomebenɔnɔ na vivi ne ye. Eye ma ba nye nubialawo la, ale be nasrɔ̃ nane, ale be nasrɔ̃ asinudɔwɔwɔ aɖe. Le míaƒe Ghana egbe la, ne mede sukuwo la, ale be nasrɔ̃ dɔ. Anya ve ye, míagblɔ be tɔ. Ne mede sukuwo ale be nasrɔ̃ dɔ, alo natsi asi. Eye asitsatsa hã Dɔsrɔsrɔ wònye. Ne mesrɔ̃ asitsatsa o la, adzra nɔ aɖu agba. Eye nenye be esrɔ̃ nane ye wohã ne nya nane wɔwɔ la akpe ɖe ŋutiwo be wo hã ayi ŋgɔ.
nuka gblɔm mele na o le ŋdɔkutsu ya o medi be wɔna sena ne gɔme ne ɖokui o eye na de dzesi be yi ƒe nusɔsrɔ̃ la akpe ɖe hã ye ŋuti be wo Hadomebenɔnɔ nata dze dzi nenye be nye kristotɔ eye mesrɔ̃ dɔ aɖeke o ɖe gane gakpɔ ge la nɔ kɔlɛsia dzɔ le sɔlia me mede suku aɖeke hã o ɖe gane ye le gakpɔ ge lɔ dɔsɔsrɔ̃ ehie ne amegbetɔ ƒomie katã ne mi kpɔ Galatiatɔ ƒe agbalẽ etawɔ amatɔ kpikpi blavevɔvea Galatians chapter 5 verse number 22 ke gbɔgbɔ ƒe kutsetsewo nye lɔlɔ ɖekawɔwɔ kple bubuawo nɔvinyewo gbã la le me lɔlɔ aɖe nanɔme o ame ha de Hadomebenɔnɔ kple subɔsubɔ ƒe kutsetse fie ne mewɔ ɖeka kple enie ne be yeasrɔ̃ la mete le wɔ ge o awo katã yi la ke ɖe ƒanɔ gblɔ be vadi nane nu vadi nane ma gblɔ ma le la ete wɔ ŋutɔ naneke mele asiwo lo ye ta le gbɔgblɔ na ame ɖe be ne va di nane ne nu kame di ma gblɔ no le ŋdɔkutsu le Ewenyigba TV dzi o ne me di ma gblɔ no le Ewenyigba TV dzi o toto ye koe nye be la dzagbagba na di nane na di dɔ aɖe be yeasrɔ̃ na di nusɔsrɔ̃ aɖe na de agba me lododo ta blavevɔ ve kpikpi blavevɔ asieke egbɔgblɔm be kpɔ ame si zã le eƒe dɔwɔwɔ me la ɖa fiawoe wòasubɔ eye menye ame tsewo wòasubɔ o ɖokodi bi agblɔ be nenye be ame yiwo zã le woƒe asinudɔwɔwɔ mo le me la woasubɔ fiawo nu katã le nyama gblɔm o efiawo gbɔe akpɔ be ame geɖe wowɔna dɔ na menye be ame ɖe ke woaɖo ezi dzi ko nye fiɔ lo ame ye nye kesinɔtɔwo le kpɔɖeŋu ne be ame ɖe tu aƒe le aƒe tsom ɖe menye xɔtulawoea ega le si ta le be ame mana be awɔ dɔ ma ne ame ɖe le exɔ gbam ɖe ega le si nu sia nu yi ke ame aɖe nya wɔwɔ ko ye wònye nu nyui la ele be wɔ dɔ ma ne ame aɖe kake lododo eta blavevɔ ve kpikpi blavɔ asieke be kpɔ ame si ke zã le eƒe dɔwɔwɔ me la fiawoe wòasubɔ ne zã le wò dɔwɔwɔ me koa ele fiɔ subɔ ge efiɔ ye hiẽ ge nɔ wole dudo ge le woe le yɔ ge na subɔ ne wɔe vɔ le wo gaxɔ gade kotoku me subɔsubɔ dɔsɔsrɔ̃ kple Hadomebenɔnɔ la ɖewo zɔ ata subɔ Mawu ale gbegbe gake ne menya dɔ aɖeke wɔwɔ la ale blanui gbɔgbɔ aɖeke me vava gava wɔ dɔ na wo lo ke Mawu ƒe amenuveve ma ye koe ele nye Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe o ele nye abosam gbɔgbɔ vɔ o me dɔ aɖeke wɔ ge na wo lo gake Hadomebenɔnɔ la ehie medɔ ge le afi aƒle awu adoa medɔ ge le afi aƒle afɔkpa adoa medɔ ge le afi anɔ ɖokuiwo sia medɔ ge le afi ne wole amewo yɔ hã natɔa Mawu neve nu o ne be yayɔ sɔfo agbe koa wie le 055 71 83 497 055 71 83 497 Shalom peace. I'm an